Ikaze kuri AZ Kigali, tuguhaye ikaze nanone, tuguhaye ikaze ku rubuga rwawe, ahantu usanga amakuru y'imikino ku buryo bwose bushoboka, inkuru nyinshi, abakinnyi barenga 78 bashobora bose guhindura amakipe yabo muri nomero kato y'umwaka wa 2025 kugira ngo bitegure gukina shampiyona zabo mu mukino mu mwaka utaha w'imikino sezo ya 2025-2026, cyane ko sezo ya 2024-2025 yo imaze kugera ku iherezo. Amakipe yatwaye ibikombe uretse Europa Conference League isigaje gukina finali hagati ya Chelsea ndetse na Real Betis, ndetse na Champions League finali isigaje gukina hagati ya Inter cyangwa se Internazionale de Milano ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain. Nizo urebye niyo mikino ibiri isigaye kugira ngo amarushanwa yo ku mugabane w'Iburayi abe ashyizweho akadomo uyu mwaka. Ibyo rero iyo mikino yonyine ibiri isigaye ukuyeho igikombe cy'isi kigomba kubera muri Amerika gitangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, icyo ngicyo cyo ntikiranagerwaho. Ibyo rero bisigaye uko ari bitatu ntago byabuza abakinnyi guhindura amakipe yabo. Cristiano Ronaldo bombe hanze yavuze ko rwose yiteguye kurangizanya n'ikipe ya Al Nassr. Amakuru akavuga ko impamvu imuteye gusohoka ko ari uko ashaka gukina igikombe cy'isi cy'amakrebe. Ejo bundi perezida wa FIFA Infantino yaravuze ati ngewe nakifuje kubona Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi bakina mu ikipe imwe, gusa bisa nkaho bigoye, ariko kuba bakina World Cup bombi birashoboka, cyane ko buriya na Inter Miami ikipe ya Lionel Messi nayo ntabwo yari yabonye qualification yo gukina Club World Cup, ariko FIFA nyine hari ukuntu yabigenjera irabivanga. Inter Miami ikipe y'abastari, ikipe ya David Beckham ibona umwanya wo gukina Club World Cup. Cristiano Ronaldo nayo rero yaraye asezeye, ariko mbere yuko tugera cyane cyane mu marushanwa yo ku mugabane w'Iburayi nyine kubijyanye na transfer z'Iburayi, tugaruka kuri Chelsea ishaka umwataka ukinira equipe ya Eintracht Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage bita Hugo Ekitike. Uyu mukinnyi yego afite karakteri nkiza Nicolas Jackson. Abantu bazi Nicolas Jackson uburyo akina, uyu muhungu nawe Hugo Ekitike wabaye wari intizanyo Eintracht Frankfurt kaza kumugura miliyoni 16. Equipe ya Chelsea rero ikaba iri kuhuzwa nawe cyane, bishoboka yuko uno muhungu ashobora kuza mu ikipe ya Chelsea mu gihe Nicolas Jackson ashobora kuzahindurirwa umwanya asanzwe akinaho. Reka twigarukire mu Rwanda ho gatoya, transfer z'Iburayi turazigarukaho, ntuvanemo ino video utarakurikirana amakuru y'ikipe yawe. Manchester United turayigarukaho, Arsenal turayigarukamo, Liverpool, Real Madrid, Chelsea by'umwihariko. Amakuru ni menshi cyane tugiye kugarukaho muri ino video, ariko reka tugaruke ku birori bigomba kubera kuri Stade Amahoro ku munsi w'ejo. Ibirori bizaba byateguwe n'ikipe ya APR FC, ibirori bigomba kuzamo ibihangange muri muzika, harimo umunyamuziki cyangwa se umustar ukomeye cyane Jose Chameleone wari umaze igihe arwaye, ariko kugeza ubu ngubu ni muzima. Amaze igihe mu Rwanda, ku cyumweru yataramiye muri Kigali Universe, aho yataramiye abantu akabaririmbira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ari kumwe na murumuna we Wizo. Uyu muhanzi rero w'umunya-Uganda Jose Chameleone uri mu bakomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, akaba yaratumiwe mu birori byo kwishimira ibikombe APR FC yegukanye muri uyu mwaka w'imikino, harimo igikombe cya shampiyona, nubwo wenda hasigaye umukino bazakina ejo ari nawo bazabaheraho igikombe. Kugeza ubu ngubu APR yamaze gutwara igikombe, igitwara rwose mu buryo nyine butesheje agaciro shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, kuko biragoye kumva ikipe itamaze nibura ukwezi kumwe iri ku mwanya wa mbere, kuko kuva shampiyona yatangira nibura iminsi yabaye ku mwanya wa mbere ni iminsi itarenga na 25, ariko birangira nyine APR itwaye igikombe. Ni byayindi bajya bavuga ngo Coaster yirirwa izenguruka mu muhanda ikazitembera ikagenda, ariko bikarangira n'ubundi paritse kwa nyirayo. Ibyo nibyo rero byabaye kuri APR. Ejo izatwara igikombe, hazaba hari ibirori bikomeye cyane rero kuri Stade Amahoro i Remera. Ni igikorwa rero giteganyijwe ku munsi wo kuwa gatatu, ubwo nejo ku munsi wo kuwa gatatu itariki ya 28 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025 kuri Stade Amahoro, aho kizakurikira umukino wa nyuma wa shampiyona ugomba guhuza equipe ya APR FC n'ikipe ya Musanze ku isaha y'isa 12 za hano i Kigali. Uyu rero Jose Chameleone na murumuna we Wizo
bamaze iminsi mu Rwanda nk'uko natangiye mbibabwira, aho bari bitabiriye rero igitaramo bakoreye muri Kigali Universe mu ijoro ryo ku cyumweru. Abantu bagiyeyo barishimye cyane, cyari igitaramo cyiza, uyu muhanzi yarakumbuye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero bararirimbye, haza kuzamo indi diru yuko agomba kuza no gutaramira abafana ba APR ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, agataha ino stade, cyane ko uno Chameleone yanagiye kuri stade ino kuri Kigali Arena, umukino APR yakinaga wa basket wabahesheje insinzi yo kwitabira icyiciro gikurikiyeho muri basketball club. Biteganyijwe ko rero ikipe ya APR FC izishimira ibyo yagezeho uno mwaka, cyane cyane muri uno mwaka w'imikino. Ntago izishimira ibyo yagezeho mu buryo faranga, ni ibikombe izishimira, igikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona. Byose rero ibyo bikombe igomba gususurutsa abakunzi bayo mu buryo bujyanye no kwinjira kuri stade. Hari aho ibihumbi 2,000, VIP ibihumbi 10, ibihumbi 30, ndetse hari imyanya igomba kwishyurwa ibihumbi 100 ndetse n'imyanya ya miliyoni. Urumva rero ni ahantu buri munyarwanda wese ashobora kuzisanga akagenda akishimira. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport, uri umukunzi wa APR, uri umukunzi wa Musanze cyangwa se wa Gasogi, ntabwo ubujijwe kwitabira uno mukino wa APR FC. Rero ntabwo nari kurenga n'abahaye ayo makuru ya APR FC, ntacyo nari kuba mbafashije. Abari hafi bazajya kwirebera umukino, amafaranga 1,000 ntabwo wayabura, ukajya kwirebera ibirori ibya ruhago. Tugaruke i Burayi ariko duhere kuri Chelsea. Ndabizi Chelsea ejo ifite umukino wa finale igomba gukina na Real Betis, ariko ntabwo ndi bugarukeho kuko already hari video nabanje gukora bwa mbere ivuga kuri uwo mukino. Ushatse kumenya amakuru ajyanye n'ikipe ya Chelsea ajyanye n'ikipe ya Real Betis ndetse n'ibigomba kuranga uno mukino, ushobora kujya kureba muri video ibanza ya mbere ukabonamo amakuru yose. Ubu ngubu hano tugiye kwibanda kuri transferi mu makipe by'umwihariko yo mu Bwongereza. Duhera ku ikipe ya Chelsea na Frankfurt, umukinnyi umaze gutsinda nibura ibitego 14 muri Bundesliga uno mwaka ni umukinnyi bamwita Hugo Ekitike. Ni umukinnyi ukiri mutoya kuko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2002. Style ye, urugara rwe ni Nicolas Jackson. Style y'imikinire ni Nicolas Jackson, kwa kundi mubona Nicolas Jackson adropinga akagaruka gufasha abamediateri gufata baro, ukabona ari gukina na Cole Palmer, bari gukina neza, agakina n'abawinga, agaruka yongera asubirayo. Uwo niwe Hugo Ekitike. Imikinire ni imwe rwose, nta difference iri hagati ya Nicolas Jackson ndetse na Hugo Ekitike. Igihari gishoboka cyo, Enzo Maresca mu minsi ishize yigeze kuvuga ati njyewe iyo mba mfite ba Nicolas Jackson babiri byamfasha kurushaho. Ariko ubwo rero ibyo ngibyo ashobora kuba yarabivuze nk'uca amarenga. Aba directeur sportif nabo bakumva ko yuko bagomba gushaka umukinnyi umeze nka Nicolas Jackson. Ariyo mpamvu rero bafashe umwanya bajya gushaka amakuru kuno muhungu w'Umufaransa ukinira ikipe y'Ubudage, bibutsa yuko yakuriye mu academy ka Paris Saint-Germain iza kumutiza muri Frankfurt muri saison ya 2022-2023, noneho 2023-2024, ariko bamutiza hari harimo option yuko agomba kugurwa. Nuko rero uwo muhungu Frankfurt maze kumwishimira, yishimiye serivisi ziwe, nibwo yaje kumugura miliyoni 16 n'ibihumbi 400 n'ibihumbi 16 n'ibihumbi 500 nibyo Frankfurt iyi kipe yamwishyuye. Iyi kipe rero uyu muhungu ikaba ngiri kumushakamo miliyoni 100. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko rwose Chelsea iracyari kubiganiraho, kuko Chelsea ubundi ishaka kugura abataka babiri. Icyo ngicyo cyo ni ihame. Chelsea igomba kugura abataka babiri, harimo umwataka uri ku rwego rwo hejuru. Either ashobora kuba Victor Osimhen, ashobora kuba Victor Gokres, cyangwa se ubundi muri abo babiri, cyangwa se akaba Liam Delap. Ariko niyo ngo Victor Gokres naza, ubwo Victor Osimhen ntago azaba akije. Victor Osimhen naza agomba kuzana n'umuntu umwe hagati ya Hugo Ekitike cyangwa se Liam Delap, umwe muri abo ngabo. Niyo ngo bashaka kugura umwataka umwe mukuru hamwe n'undi mutoya, kuko Nicolas Jackson amahirwe menshi ashobora kuzahindurirwa umwanya akaba yatangira kujya akinishwa ku ruhande rw'ibumoso, kubera ko Mikhailo Modric
ntago azagaruka muri Chelsea, yamaze kuba banned cyangwa se yahawe ibihano bitewe nuko yakoresheje imiti yongera imbaraga. Ibyo byo murabizi ni amakuru amaze igihe kinini, kandi Jadon Sancho ntago bari bamufataho umwanzuro niba agomba kuguma muri Chelsea cyangwa se niba agomba gusohoka agasubira i Manchester. Niyo ngo Chelsea rero ifite kandi gahunda yo kugurisha uko bashoboye kose bagashakira isoko Christopher Nkunku. N'ubu ngubu uri mu mvune, afite ikibazo cy'akanoke, nta nubwo azagaragara ku mukino w'ejo wa Real Betis. Urumva rero Christopher Nkunku we agomba kugurishwa, kandi nagurishwa agomba gushakirwa umusimbura ariko utari nimero 10, ahubwo umusimbura ukina ku mwanya wa nimero 9 neza, kuko Christopher Nkunku umwanya wose yahawe muri Chelsea byagaragaye uko byamunaniye. Niyo mpamvu rero agomba gushakirwa umusimbura, ariko noneho hagashakwa n'umwataka ukomeye. Ubwo nuvuga ngo ubwo Ekitike yaramutse aje cyangwa se Liam Delap aje, yabaje mu mwanya wa Christopher Nkunku, ariko noneho bagashaka na world class player, world class attacker, umwataka uri top. Uyu muhungu rero Ekitike ni ugutegereza tukareba icyo Chelsea iri bubikoreho, gusa amahirwe menshi nawe ashobora kwisanga mu mibare y'abagomba kuza muri ekipe ya Chelsea. Twisubirire mu makuru ya transferi, reka duhere kuri bafana ba Liverpool bararize mu gihe bamenya ko Trent Alexander-Arnold agomba gusohoka mu ikipe ya Liverpool, ariko nta kwisubiraho byararangiye. Uyu Trent Alexander-Arnold agomba kujya mu ikipe ya Real Madrid, agasangayo Xabi Alonso, legend wamaze gusinya ikipe ya Real Madrid, akavuga yuko ashaka kubaka ikipe ikina umupira ku buryo buri mufana wese azajya yishira akavuga ngo iyi ni Real Madrid. Iyo kipe rero igomba kuba irimo Trent Alexander-Arnold. Mu marira menshi yagaragaje bari gusezera, bari gufata igikombe, asezera ku bafana, byararangiye. Ntago ari inkuru nshyashya, ni inkuru imaze igihe, abantu bose barabizi yuko agomba kujoininga ekipe ya Real Madrid. Ugaruke muri Manchester United rero. Manchester United ifite echansiye nini cyane, ariko ikibazo cy'amafaranga gikomeje kuba ingorabahizi mu ikipe ya Manchester United. Abantu barebye match ya Manchester United na ekipe na Aston Villa, mwabonye yuko umutoza hari ibaruwa yasomeye abafana. Muri iyo baruwa ibintu byari ibintu bitanga ihumure ku bafana, asaba imbabazi, aravuga ati nibyo koko twagize umwaka mubi, ariko ndabizeza yuko umwaka utaha ugomba kuba igitangaza. Ibyo bintu byabaye kuko Ruben Amorim mbere yuko bakina uriya mukino wa Aston Villa, Ruben Amorim yabanje guhura n'abaherwe. Bivuga yuko mbere y'uriya mukino yari yagiye mu Bufaransa i Monaco, ahura na Ratcliffe ariwe ufite n'imigabane myinshi mu ikipe ya Manchester United, ndetse ahura na Famille Glazers igifitemo imigabane. Baricara baganira kuri projet y'uno mwaka ugiye kuza. Mu bintu rero n'ubanga amakuru ahari, n'ubanga Ruben Amorim iyo agenda ntabashe gukonveka abakire ba Manchester United ngo abahereze uburyo umwaka utahazi agomba kwitwara neza. Amakuru ahari avuga yuko Ruben Amorim yashoboraga kuba yakirukanirwa i Monaco, ariko bitewe n'ibintu yabaganirije bafashe umwanzuro yuko bagomba kumusapotinga akaba umwaka utaha yakomezanya na ekipe ya Manchester United. Ku mwanya wa mbere rero hariho umunyabrazil wakinaga mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers, bamwita Matheus Cunha. Yakomejwe kuvuga mu ikipe ya Arsenal, ariko birangiye uno mugabo agiye gukinira ikipe ya Manchester United. Aravuga ati ngewe kuba Manchester United itazakina imikino yo ku mugabane w'i Burayi ntacyo bimbwiye, icyo nzi cyo nuko ikipe ya Manchester United ari ikipe nini kandi ari ikipe nkuru ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza. Miliyoni 62 z'amayero rero ikipe ya Manchester United ikaba yiteguye kuzitanga kuri uno mugabo w'umunyabrazil, akaba yakambara umwenda w'umutuku. Florian Wirtz uno mugabo wakinaga mu ikipe ya Bayern Leverkusen. Amakuru y'ubushize mu cyumweru gishize yavugaga yuko yamaze kwemererwa n'ikipe ya Liverpool, ariko ibintu bishobora guhinduka. Uno mugabo agahitamo kwigumira mu ikipe ya Bayern Leverkusen. Ikipe ya Bayern Leverkusen yamaze kubona n'umutoza mushyashya Erik ten Hag. Uyu mugabo wari usanzwe ari umutoza wa Manchester United wirukanwe ubwo yirukanwe uno mwaka w'imikino mu kwezi kwa mbere, akaba rero yamaze kugera mu ikipe ya Bayern Leverkusen. Rero Florian Wirtz yavuze yuko rwose uyu mugabo uyungu y'imyaka 22
ashobora kwemera akigumira muri Bayer Leverkusen mu gihe ibyo ari gusaba Liverpool bijyanye n'imishahara nubwo bavuze ko byari byamaze kwemeranywa. Liverpool na Florian Wirtz bari bamaze kumvikana kujyanye n'imishahara, ariko harimo ingingo zimwe na zimwe nuko amakuru nyine y'iki gihe asigaye agenda yihuta cyane, abantu bose baba bashaka gutangura amakuru ngo kugira ngo banyemere mvuga amakuru mbere y'abandi, ariko bivuga yuko hari ingingo cyane cyane ku bijyanye na prime n'imishahara batumvikanye. Ibyo rero bishobora kuba impamvu imwe ishobora gutuma uno mugabo yemera kwigumira mu ikipe ya Bayern Leverkusen, kubera ko yanze kujya mu ikipe ya Bayern Munich. Ari nayo mpamvu Bayern Munich yahise ifata umwanzuro wo kwigira muri Crystal Palace ikajya gushakamo Bereki Eze, nubwo batari bumvikana, ariko Bereki Eze ashobora kuza agakina mu mwanya Florian Wirtz yari kuzakinamo mu ikipe ya Bayern Munich. Uyu Florian Wirtz rero akaba ateganya yuko ekipe ya Real Madrid kuva Luka Modric yaragiye, ikipe ya Real Madrid ikaba yarashakaga Enzo Fernandez wo muri Chelsea, akaba yarabyanze kujya Chelsea, ikaba yaramwimanye. Uyu Florian Wirtz arateganya yuko ikipe ya Real Madrid uko byagenda kose ishobora kuzaza kumubaza amakuru. Ngo Real Madrid niramuka itaje nibwo ashobora kuzemera ibyo Liverpool iri kumuha, akaba yajya gukina Anfield Road, ariko yirinze kuba yahita asinya amasezerano yo kujya gukina muri kipe ya Liverpool mu gihe Real Madrid itarabona umusimbura. Cristiano Ronaldo rero akazi kiwe muri Al Nassr kararangiye, nta gikombe cya shampiyona yigeze atwara muri sezo zose ahamenye. Uno rutahizamu w'ibihe byose, kuko niyo rutahizamu ufite ibitego byinshi, ibitego yatsinze muri kariyeri y'amaklub birenga 800, ushyizeho n'ibitego yatsinze mu ikipe y'igihugu bikagera hafi muri 900, aburaho ibitego bike ngo abe yagira ibitego 1000. Uno mugabo w'imyaka 40 rero waraye yatsinze n'igitego nubwo atagize amahirwe yo kuba yatwara igikombe, kuko ikipe ya Al Ittihad ikinamo ba N'Golo Kante niyo yatwaye igikombe cyo muri Arabia Saudite. Uno mugabo hari amakuru yigeze avuga yuko ashobora kuba yaza mu ikipe yo muri Afrika, muri Maroc, ariyo bita Wydad Casablanca, ariko nta kintu yigeze abivugaho, ariko byari amakuru nyine y'ibihuha. Uno muntu wa Ballon d'Or 5 kuza gukina muri Afrika byagorana, kuko Infantino mu minsi ishize yaravuze ati twebwe turifuza yuko Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bose bazagaragara mu gikombe cy'isi. Kubw'iyo mpamvu rero Cristiano Ronaldo yarayatangaje kuri Twitter yiwe na Instagram yiwe yuko urugendo rwe na Al Nassr rugeze ku musozo, agomba gushaka ahandi yerekeza. Amakuru rero aturuka muri Burayi, aturuka muri Brazil, aravuga ko ikipe ya Palmeiras, ikipe ikinamo umuhungu w'umunya-Brazil bita Estavio Williams wanahamagawe mu ikipe y'igihugu ku myaka ye 18. Uyu nguyu Cristiano Ronaldo rero ari gomba nawe ashobora kuba yajya mu ikipe yo muri Brazil ya Las Palmas. Nanjye muri Las Palmas iri kuva hera, nanjye mba navuze menshi ahari. Agomba kuba yajya gukina mu ikipe yo muri Brazil, igomba nayo kujya gukina muri Club World Cup, mu ikipe mu marushanwa nyine y'amaklub mu gikombe cy'isi cy'amaklub kigomba kubera muri Amerika. Cristiano Ronaldo rero nawe agomba kukibonamo. Bibutsa ko ino kipe ya Palmeiras iri mu itsinda rimwe na Inter Miami, ikipe kinamo Lionel Messi. Urumva n'utuntu ufifi igenda ikora kugira ngo yibonere amafaranga, ariko ntabwo nkeka ko rwose iyi match izahuza Inter Miami na Palmeiras mu gihe Cristiano Ronaldo yaba yakinnye na Messi arimo, ndabona isi yose izaba iri kuri televiziyo, batabashe kujya ku stade bari kureba uburyo aba basaza bibarangura mu kibuga. Uruvuga Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi, byose ibintu by'iki gihe byose byabaye ubucuruzi. Ibyo ngibyo murabizi, byose ni business, utitaye ku bushobozi n'iki, ariko izina ryawe, izina wubatse ahashize rishobora kukugeza ahantu udashobora gutakekaga ko ushobora kugira. Cristiano Ronaldo rero gahunda afite ni yuko agomba gukora uko ashoboye ku buryo 2026 mu gihe cy'igikombe cy'isi agomba kuba gifite ubushobozi bwo kuba yahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Brazil, akaba yakina igikombe cy'isi nacyo kizabera muri Amerika. Martin Zubimendi, uyu mugabo w'umunya-Brazil, oh my goodness, uyu mugabo w'umuespanyol
umediateri mwiza cyane uhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Espagne, ashobora kuba ari we mukinnyi Arsenal igomba gusinyisha bwa mbere muri ino sezo. Ikipe ya Real Sociedad ntabwo yigeze ihakana yuko Martin Zubimendi yasohoka muri ino kipe. Nubwo Arsenal yifuzaga yuko ariyo yasinyisha Martin Zubimendi ndetse baranamuganirije aranabibemerera cyane rwose, ubwo rero no kuvuga ngo Arsenal umwaka utaha izaba iryoshye cyane ko Arteta yamaze guhindura ibitekerezo by'uko Thomas Partey nawe atagomba gusohoka muri Arsenal, kuko Arteta waravuga ati twebwe Arsenal tumaze kuba ikipe ikomeye, tugomba gutunga abakinnyi bakomeye, abakinnyi bagomba gutwara ibikombe. Rero ntago tugomba kurekura abakinnyi bakomeye ngo tuzanemo abandi bashyashya, ahubwo tugomba kugumana abakinnyi bacu beza tukabongeraho abandi beza. Ubwo nibwo buryo rero Arsenal ishaka kwiyubakamo kugira ngo ibe yatwara ibikombe ku rwego rw'Uburayi ndetse no muri Premier League irebe ko yatwara shampiyona ya Premier League. Alejandro Garnacho, umunya-Argentine ukunda guserebura na Cristiano Ronaldo, umuhungu ukunda Cristiano Ronaldo mu buryo budasanzwe. Uno muhungu rero wazamukiye mu kademi ka Manchester United, amahirwe menshi ashobora kuba yasohoka muri ino kipe ya Manchester United akaba yarekerekeza mu ikipe ya Napoli. Napoli iramushaka cyane, irashaka kuba yamugura ikamwongera kuri Kevin De Bruyne, bakiri mu biganiro. Uno muherwe perezida wa kipe ya Napoli bamwita Laurentus, avuga yuko aba bantu ko ari babiri, Alejandro Garnacho ndetse na Kevin De Bruyne, bose bagomba kujya mu ikipe ya Napoli, bakamwongera kuri Scott McTominay nawe wavuye mu ikipe ya Manchester United umwaka utaha akaza agahita atwara na Scudetto na Antonio Conte muri Napoli. Ibyo ngibyo bikaba byaratumye uyu Scott McTominay aba n'umukinnyi w'umwaka cyangwa se umukinnyi wa sezo mu ikipe ya Napoli ndetse no muri shampiyona y'igihugu y'Ubutaliyani muri rusange. Anthony yagize ibihe byiza mu ikipe ya Real Betis muri Espagne. Uno mugabo ararira cyane yari kuvuga ku buzima yagiriye muri Manchester United. Manchester United nayo yamuguze miliyoni 100. Uyu mugabo aragaragaza ko adashaka kugaruka mu ikipe ya Manchester United, ariko na Real Betis amafaranga Manchester United imushakamo ntago yapfa kuyatanga. Miliyoni 85 nicyo giciro Manchester United yashyize kuri Anthony kugira ngo abe yagurishwa. Ikipe yose yabimushaka ikaba yatanga miliyoni 85 ikaba yamwegukana, dore ko asigaranye kontara y'imyaka ingahe ndaza kubireba, ariko muri kontara yarasigaje imyaka 3 yari amaze mu ikipe ya Manchester United. Bigaragara yuko iterambere ryiwe ryaragoranye. Miliyoni 85 rero Real Betis iravuga yuko yo ntayabona, ariko indi kipe yose imushaka yamugura ikamutwara. N'umukinnyi witwaye neza, ejo dutegereje kumureba kuri finali nayo uburyo ashobora kwitwara hamwe na Isco, niba bashobora guhesha ikipe ya Real Sociedad igikombe cyayo cya mbere yabitwaye ku mugane w'i Burayi. Iramutse itsinze Chelsea yabibaye nibwo bwa mbere yabitwaye igikombe gikomeye cyo ku mugane w'i Burayi. Liam Delap, imyaka 22 kuri miliyoni 30, amakipe menshi aramwifuza. Rutahizamu wa Ipswich Town yamaze kumanuka. Ikinyamakuru Sky Sport kiravuga yuko rero uno mugabo ekipe ya Manchester United niyo iri ku ruhembe rw'imbere kuba yakegukana uno mwataka, ariko amakipe nka Newcastle ndetse na Chelsea nayo ntago yari yavana ibitekerezo kuri Liam Delap nkuko natangiye mbibabwira. Sibyo ko Chelsea yo muri no minsi iri busy bitewe n'imikino igifite, harimo igikombe cy'isi cy'amakarebe ndetse na finali ya Europa Conference League. Niyo mpamvu ubona ko itari yashyuha cyane muri transfer. Bivuga ngo nyine aba scout baracyareba ninde wakinjiramo niki, ariko bo ntago bari bafata umwanzuro kugomba gusohoka n'ugomba kwinjira. Ariko nayo Liam Delap ntago iramuvanaho amaso. Victor Gyokeres, rutahizamu uri kuvugisha isi yose muri rusange, ibitego 53 mu mikino 51, ndetse wavuga ko uyu ni Haaland mukuru.
ni mukuru kuri Haaland ariko Ruben Amorim umutoza wa Manchester United nyuma yuko atakaje finali ya Europa League mwibuka yuko yari n'umutoza wa Sporting mu mwaka ushize ari nawe watozaga uno mukinnyi Victor Gyokeres ariko bivuga yuko rwose equipe ya Manchester United ntago iri tayari, ntago iri muri deal yo gusinyisha Victor Gyokeres. Ni amakipe abiri yonyine yo mu Bwongereza ari kuri uno mugabo, ni ikipe ya Arsenal yanatanze bid ariko bakiganira kuri wages cyangwa se ku bijyanye n'ibyo Victor Gyokeres asaba guhembwa cyangwa se asaba guhembesha, ariko ubundi ni Arsenal ndetse na Chelsea niyo makipe yifuza kuba yasinyisha uno umukinnyi wa Sporting Lisbonne. Uyu mugabo mwese muramuzi bamwita Bryan Mbeumo, ni umukinnyi w'umunyakameroni ukina mu ikipe ya Brentford mu gihugu cy'Ubwongereza. Miliyoni 60 ekipe ya Manchester United iri tayari kuzitanga. Miliyoni 60 ekipe ya Manchester United, mu gihe Matheus Cunha bitaba bikunze Bryan Mbeumo yaba option ya kabiri. Bibutse yuko sex ya Manchester United yigeze igira ni igihe yabaga igura abakinnyi bo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ako kantu rero yongeye kugatekereza iravuga ati kugira ngo dukomere turasabwa kugura abakinnyi bo muri ligue mwe imbere, kuko iyo tuguze abakinnyi bo hanze baraza bagaflopinga. Ubwo nuvuga reba Anthony, reba Zirkzee, reba Hojlund n'abandi bataka benshi bagiye bagura ariko bagaflopinga. Bavuga ati rero reka twigurire abataka bo muri ligue mwe imbere wenda banayimenyereye kuko bashobora kuzadufasha kurusha uko twajya gushaka abataka bo hanze ya Premier League. Bryan Mbeumo rero nawe ntimuzatungurwe mumubonye ari gukina ikipe ya Manchester United.